ebi byagambwa Bishop Johnson Twino Mujuni hori omureberezi wa Western Kore Diocese obu yabaye bembeire okushaba aha kanisa ya St Peter's Cathedral Bwera Nyanja. Ogu mwaka omusya kori ka mwaka musya okore ebintu ebi ekyo kubanza n'okusiima tikye hona hati omuntu takusiima ngo yaka mwaka musya aba ari mukindi izobe lyatubanza cy'okubanza omwaka gwa mukama witu gw'2025 twasima hanga munonga okuhikaho na n'obusingi habaruho ebintu bikuru bibiri n'ingasi bishatu ekyokubanza kugira ngo abantu bizuka ekiro Yesu Kristo yakirizeho umugenzo ogwabe n'ukomoka rutatinkuritwe Abrahamu ubwo kusharwa. Bishop Johnson Twino Mujuni yagaruka yashaba abakristayo okurgayo bakeshwishima bakarebe baremere na nebine gukora kandi bakabito mu nkora omwaka gw'omusya. Waza kutebeka risibe kwenda gukora no kushaba ruhanga ngo agende niwe twoko kubikwatsa mukama. Urugendo rwanjye narukwatsa mukama. Plan zanjye nazikwatsa mukama. Mpamani ndinda utandiro kushirwa abayinazi abangisi and so on. The Very Reverend John Namanyamukuru Horsabdin wa bureberezi bwa Western Kore Diocese yashaba abakristayo okweteyise biye bitashemeire ngo kandi bekwatse hanga ngo hakuba byona nabasa. Ujebu wayisasira ebitashyikirire ebyo kureba bibe by'umwaka uguhire ebitashemire ebitashyikirire ebibi obyetise na nebyo ebibire bitasemiye kubane bikorwa ebitakuhimbisa mukama ninga ebitashemire umbantu nabyo bireke ebirize biringa bikirize ninga ebigumire nabyo tubimwegekerere nabibasa. Bishop Johnson Twino Mujuni yayihanangiriza abakristayo okwekwatsa hanga omuri byona ngo habukuba omwaka omusyo gwatandika tugura mu birungi byonka. Ekikuru tubyagura amaizi nabwo cyo muntu yaravugira ngo kabatizwa bakushika amaizi kukatoshyikiriye no itenga gashaba mamu icyo tikine makuru no gashaba mamu no gakanogera no shamba no gakanogera no yuba konko muntu yagira nikiriza Yesu nacamo naite so shambani naite so kwiba. That is exactly what is important. Abo kuba ebindi bigashyirizwa omu Kristo. Bamwe abakristayo twagambaho nabo basimarhanga bo kuba mariso mwaka gw'2024 nabinje byabakoreire nitwara ushaka kusimaranga munonga turabize umukuru kurebi tandika 2025 kandi watisya akutandika umwaka tuyabahurire ngani musima ahanyire hona akanyahare mbeni ya peresa no mwako musima tine bugacyo myaka ndi no gwakinana nena akwindura umusinguzi mukama akwebembere mukama kwamaye mukama kurwaneho mukama gende niwe mukama amakuraga gashaka Olivia na asasira awa Sky TV agenshonga omuru bushenyi.